Sai clips no wadde ɗum ɗo fo faala Halima e art. Non ko be jama on kal réseau yo non be blogger en surtout en fanta en ay sabtante beauté. Mais wolaari ko ay fi ko defi tu dois contribuer attends don tawa. Non, mais si on mi contribuer. Amlo, est-ce que la way wat des conclusions? Parce que clips do ko dictateur jo laabuɗo ni. Aboto. Non, dictateur jo Halima piiji. No leɗɗe ɗen yite ngen uɓa hiɗon andi clips. Ida yiɗi Halima da faala yo artu ko ɗum woni o problème ɗo. Donc moi je demande à toute la famille de Halima partout ils sont kala ka ɓone nder adna o wallahi billahi hani clips no yiɗi o ronko c'est que ɗiɗuma o yimi. Mimi da habbi ko agayna wolde mi jonna avion o mi yalta. Il a tout fait. Nallo mo be joni do avion mais mo be petit analyse mon quoi. Moi je me dis la solution fio cleans ndiku o selu dengo makarta ga sudu. Halima artata fiye Babila margo yota ka mi jippo parce que mi ngom mi ronki hala. Ko Halima artista ko fi giggo labu. OK. Allez Fabi tu as la parole. Assalamu alaikum. Donc mi hiwri ke on photo on Hiro Mengallo fi Allah ya 6500 personnes qui nous regardent. Hiro Mengallo. Ye. Main futa. Kado mawore anden kado meu berde anden kado mo titi anden kado hari be pilan fio benger milan fio kono bayla yidimo ko be wadi lawo mi salatamo seli de lange odo kakander berde mi wadimo innu ben hajaka ko be jokito woen humpaka hide wadde vi en lopaka ka life men fu yemankiraka hino berde nganden jettu nabuton tami hettu wadu doy tande fettu danko da ko mi keccum salame modo ngon fo on salminama voilà. On l'applaudit la famille, merci. C'est ça un artiste. Clips ankadi do ni baydi la bur lagine fo. Odo yimi ankadi o limen ko artiste. Non, mi na lu pala e wor. Non. Allez, Clips, Et what live no. Il y a 6000 personnes qui nous regardent. Bana yo santé beauté luburan undugal mi da resistirde vas-y mi da jentima mi da resistirde ka tapu ha 5h ngani live on la waji pade non joni ngani alta ko tago ko do wonata mi gayna ma mi wala taalo wa kapela mi nge cleans mais wadi fitri nga son wadi dum men hayo yaltal ka studio mi tappe ma joro be wala andi be famari ko woni ko feddi go anda be joro be moko min moko don la mimi do falama jonde conseil goto sérieux ko haranamo ka golma na manku golma respect sérieux mais mi habba fo gayna wolde taw bay am lo no habbini lan taw. Merci. Donnez-moi un peu. Munyela sedadi min kadi mi pay ko mi yewto. Vas-y da way halde. Voilà, merci beaucoup. Hare mi fala be to woltaw sera e sango communauté men on. Fi honnu en yetta hunde ndandeta en anda honto woni dajjere den tigi. Goto inventa mo ngotum ga réseaux sociaux do wala ko en fo aren bazo de ko don to en ko don jandine ko hara wala ka uti pera o invente o créer donc dum don no mede moƴƴan no sonjure men surtout menen artiste men naway façon halaji di fo hande wobbe no yar goldo be yana e fabi goto wala mo goto hara ko ennemi joan ka réseaux sociaux do mo be etta o mo do ge jindingol be anda ko gonga ko fenade be watta dum gonga. Donc évitons ça. Go deuxièmement et mi do ayo nginugol lagine ka meden rewbe burbe dudugol be 99% be gollata hande no wodi rewbe dongal e wakande artiste be guinéen be bandita ko sukabe be woni be tambitagol woni be e windangol son calculi mimi do ay jettugol côté Halima seda naynugol ala talan mais be wonno goldugol ben avant be sedino buy e mum be wonno goldugol avant juuda tawano e golle makko de donc hande bi mi do aynugo wana clean sleep Halima Clims ko sabu Clims wadi ha Halima perde be golle de makko pas la parole sister laisse Fabi ake andi gorko menen enen gorko eden jokira debbo fi hoore makko
wane modi fo mais ya hata en perde yiltuto den quoi roke wat ko wonno den wala ngol mako di musique di halima atino margol debi di gollino fo yidi mo halima ay vum mais on tuma hari moyen ala fi waaw mo wallugol fi yo dum sakite der adna lon fo burta hebugol dole di labbete ngi mabbe falde ngi makko de donc ko ari haw hebi goddo manta ko yaltinowo 20,000 10,000 15,000 financement fi yo gole makko den avance tay hande kay di musique makko welno don tay majjo fi ino donc gila cleans wonde halima na cleans sari halima golla moi d'une part ko mi hakila ko tawde wonno be bawo halima ben ava wonno be wallugol mo golla ha di musique do hebi be ben don be yeltino ke bawo makko donc wana cleans way mo créangol ma windango wadango mo piji go dibo fiyo hebo sugo di musique do marno avant no wa wonde ara cleans no wakili financement o financement tawa finance go kade bawo golle mo isan to payale parce que mi gila halima arti exemple gila halima ari Europe ga musique ko ne golgo kon fo la renti min tagol la gi me ko bawoji di budi modjugol di wonno golugol avant o jombede donc wana non fi o jomba ma tawde hara no gas har hakile de fermi ke hara clean fermi ma hakile de ko tawde hara o sedi be wonno gollidugol avant be wonno be wadugol ha onno ha on landange jimbo wona e peji din ha wela ko tawde o sedi e benno mo ari o tawi on wawali mo hara wallugol fi yo waw hebugol sukon ko wonno hebugol avant o do koy côté financement mari dole on fami donc dum don tawa e ko pénaliser halima ko duyti halima mimi nayon for ko yimbe ngata so ndo yana e hore cleans ko de balde men analyre c'est pas question dire men analyre ko duty de ko rawani misiki men andir mais dini 3 ans dini 4 ans voilà mais hare fudde yewtugol pendo ko be arno yatuma ha wadde ngol live do fudde yewtugol accumita pardon voilà ko inta no avant no arme ngandindirino wadini 4 ans hare yewta moƴƴa koni voilà hara na fi yo yimbe sikko hara minge cleans voilà mi do andi ma o yewtara secret ma andi wona kay ko piw goto ma on andi ngolon fo ha joni cleans no yidi halima de balde ko bien amlo woni wadde o biirdi birdi do jonki wala ko hoti lagina bay o tay mi minimo o ni fabiti yo minimo lanka studio T6 on ok j'arrive ay do tawi donc hewtu ko même pas 5 minutes ko musique de halima wanno fitri je wobbe ko ingo wonno yaltin goddo di ngomen yalta tali après mi no mari musique mi no mari yo balal zero don de sina don goddo e ta ko mi no mari vocal je di mi nyunci di wadi ka telephone anga mi yaltina ko ngo fi affaire wula yo gir amon artu kisan hale ono kisan cleans hoti fabi fela jonna ko don kawi mo ina ko don acci waden ko don waden ko songo don min mo wadu doyi embayda hawje non acci waden parce que voilà sugu dum don wala mi quoi on artu do ke dum jeji tugo ñu fait doucement wadu on va tawi dum fabi ko eto bajo nani on arta joni ko mi haldo je te le dis min ko fala hande ko wayta wallugol cleans ono hore do be fo be anta do wadde live ji yimbe no sindion en fo ko en daro yanenge famille halima on yanenge halima fi o artu e cleans ko ndo woni ande ara wallahi yo en do Aisha en do aljim en ma do angamlo on do ko ndo pour me marde visibilité ka sociaux hino gido fulbe on do woni magol visibilité ka réseaux sociaux donc woni magol abonné no gasa e chiffre on parce que chaque fois wala live ji donc on do son dari ki hande fi yo dawgal halima ngal e cleans moƴƴitu waye moƴƴitude on do sawri woni o yobani ke cleans e halima hala moƴƴa ka réseaux sociaux fo jokkayon mais sawri à chaque fois c'est wadi débat do ateni fo ko en critique no ko en critique cleans jamais hakko be kambe no moƴƴita ko bonta bota beydugol donc haray mi arro ha don ya fo don simi ok fabi don jonde